Ovo je demo prezentacija mikrokamere u eksternoj bateriji. Ovaj uređaj ima dve rezolucije snimanja, Full HD 1920x1080 i HD 1280x720. Ovaj uređaj može da snima kontinuirano, a također može da snima i sa detekcijom na pokret. Prednost ovog uređaja je velika autonomija rada. Uređaj posjeduje i detekciju na pokret i njegova kamufliranost. Ovaj uređaj izgleda i radi kao power bank. Znači, sa ovim uređajem zaista možete puniti mobilne telefone. Ima relativno male dimenzije i kamufliranost. Veličina ovog uređaja je kao paklica cigareta, otprilike. Više tehničkih detalja o ovom uređaju možete pogledati na sajtu www.spionskaoprema.org. Za ovaj uređaj obezbedili smo i uputstvo na srpskom jeziku. Mogućnosti za primjenu ovog uređaja su raznovrsne. Možete ga koristiti za video nadzor u vašem poslovnom prostoru, gdje ćete vršiti kontrolu radnika, možete ga koristiti za kontrolu babysitterki, možete ga recimo postaviti u automobilu, ukoliko vam neko oštećuje automobil na parkingu. Na kraju ovog demo snimka vidjet ćete i videoklipove koji su napravljeni u automobilu. Uređaj je bio sakriven u prvoj pomoći. S obzirom na male dimenzije ovog uređaja, prva pomoć je samo jedna od ideja gdje možete sakriti uređaj u automobilu. Znači, možete ga sakriti u bilo koji drugi predmet. Nebitno je, bitno je samo da toj kutiji ili gdje ga već sakrijete, izbušite jednu malu rupicu, da mikrokamera ostane otvorena, a sve ostalo može biti sakriveno unutar nekog predmeta koji ste vi sami smislili. Ovo je demo snimak mikrokamere Full HD Power Bank. Snimanje se obavlja u realnim uslovima eksploatacije.